وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. والله تبارك وتعالى kafirlerin elini sizden kutah edip men eden ve sizin elinizi de şolardan men eden Mekke'nin hududunda yani Hudaybiye'de sizni şolarga galip edenden soň Allah tebarek ve taala sizin tamam amallarınızı görýändir. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Qureyşler ol tor adamlardır ki kafir bolupdylar ve sizlerini Mescidul Haram'dan men etipdiler. Ve sizin sürü vekiden hediyelerinizi yani temettü üçün öldürecek hayvanlarınızı men ettiler Mekke'ye barmaktan. Ve eğer mümin erler ve mümin hatınlar ki siz şolarını tanımayadınız, şolar Mekke'de kafirlerin arasında bolmasadılar ki siz şolarını kafirler bilen bile öldürüp helak ederdiniz. Pes şu suratta size bilmesizlikten ulu maşakkat yetişer. Pes şu zatlar bolmasady onda size icaze berlerdi Mekke'ni fethetmeye jen edip. Allah tebarek ve taala halan adamsyny öz rahmetine dahil eder. Eger Mekke'deki musulmanlar kafirlardan saylanyp juda bolsalardy, onda kafirlara nihayetde güýçli azap bererdik. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Yadet kafirler cahiliyet wagtyndaky gaýratyny galyplarynda tutan wagtyny. Pes Allah tebarek ve taala özüniň Resulüne we müminlere arameş nazil etdi. Ve şolarny kelime-i şahadetiň üstünde sabit saklady. Ve şolar şol kelime-i şahadetge laýyk we şaýestediler. Ve Allah tebarek ve taala hemme işe alim we bilýändir. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Tahqiq Allah tebarek ve taala özüniň Resulüne hak diýişini dogry kökezdi. Ol diýiş nihayetde hakdyr. Tahqiq siz Mescidul Haramga inşaallah dahil bolarsyňyz, emnu amanda bolup, başyňyzy sirdirip we bäzileriniz başyny qyrkdyryp hiç zatdan korkmany. Pes Allah tebarek ve taala billi sizin bilmeýän zatlaryňyzy. Pes size mukarrar etdi. Mescidul Haramga dahil bolmaňyzdan ozal yaqinlikda bir feth nusretni. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allah tebarek ve taaladır özüniň Resulüne hidayet bilen ve hak din bilen iýeren. Ta dini İslamny başga dinlere galip etmek üçin. Ve Allah tebarek ve taala gowah bolup ve şahit bolup kafidir.